Gripa, Peka Luka, Peka Luka, Peka Luka. Gripa ne pita, sam te zgrabi, ne pušta više, pregled se piše kod doktora. Tablete i kapi, sam ti odrapi, lakše se diše, manje se kiša, ukloniš od bola. Najbolja je medicina u domaćih vitamina, krigla kuhanog plina, narezana slanina, ljuta kobasice, luka, jedna glavica, protiv gripe najbolje, špeka luka je, k tome dodaš malo sira i luka glavica, najbolje jesti je, špeka luka je, špeka luka i ljuti kobasica. Najbolja je medicina u domaćih vitamina, krigla kuhanog plina, narezana slanina, ljuta kobasice, luka, jedna glavica, protiv gripe najbolje, špeka luka je, k tome dodaš malo sira i luka glavica, najbolje jesti je, špeka luka je, špeka luka i ljuti kobasica.